Difu District Jalalong cek asaya putak skill development ni ke pasik ekipi Kepangcheng. Difu Medical College Principal Pen Birta Amai Kipa. Pai kuning koi rapor ni Pen Difu Medical College along se kelang Pangcheng po. Kardom niliada babirta thanbang samijunali timungpi non birta angton pen narjik tha. Difu lamding atwara longkedo district jalalong pai kuning koi siar ni pen cek asaya putak ni ke papan skill development asike kipi Pangcheng pontanglo. Jela lokedo abang pumate koi dia tumapan cek asaya putak seke kipi dia kemang dengsi District Legal Service Authority lapen Karbinglong Autonomous Council kiparlo korsai kamatum cerap cirisi bang paro plido kai koi dia tumapan cek pen risainia sai aputak seke kipi Pangcheng. Seke kipi kang puamaya long Karbinglong Autonomous Council Secretary CM Taro, Joint Secretary Herolas Milik, Chief Judiciary Magistrate lapen District Legal Service Authority a Secretary Momta Bhadaniatum Chetongdun. Well, first of all, may I call upon our honorable. এই program, skill development program, arrange কৰিছে। কিবা দিন হ'ল ইটোৰে নহয় বিভিন্ন আছে আৰু স্কিল আমি অটোমোবাইল বা কেনেন বাটো আছে তো ইয়াত টেকনিকেল স্কিলত ভাগৰে আৰু ডিপ্টি কমিশনাৰ এণ্ড বে ডাঙৰীয়া Nikep an kepada jia seke District Session Judge Angpata District Legal Service Authority Chairman Amir Uddin Ahmed si ingpup lapen alang ni jail ke kang tira hempu ning jedamsi cek arisai ni Charlie Lote jail pen jok eta pi akaya phan sai ki claim joy ke joy wan popusi man peng aron kang sai hempu Ahmed aning chipathedam. Difu Medical College along pai kuning koi rapor ni pen rada phan se kelang awarsai pi Pangcheng po. La so alam Difu Medical College Principal pen pai kuning koi resia ni birta mai phasi phirangke hamphang phan than bachini. Difu Medical College Principal mate Chief Superintendent Sumitra Hedjar pen Difu Civil Hospital along pai kuning koi resia ni birta mai phasi pai kuning koi rapor ni pen akimi Difu Medical College along rada phan se kelang amu Pangcheng po pusi phirangke hamphang no pacetak. Alang ni Difu Medical College along se kelang mate OPT Pangcheng lote se kechelang anat kapapihub inglong arada phan aledo po pusi alang lining chipathedam. Emergency service critical cases নাচাওঁ যিবোৰ ডেইলি পেশেন্ট আহে চাই এক্সামিনেশ্যন কৰে টেষ্ট কৰে গুচি যায় ঘৰলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছেছ পেশেন্টছবোৰ চোৱা হ'ব লাহে লাহে ইনডোৰ পেশেন্ট অৰ IPD পেশেন্ট যাক কোৱা হয় ছেকেণ্ড ফেজত সেইটো ষ্টেপ লোৱা হ'ব এণ্ড আল্টিমেটলি লাষ্টত গোটেই অল দ্য মানে অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ্ছ লেবৰেটৰিজ আটাইকেইটা তেনেকৈ যাব এণ্ড that medical college will function as a college and hospital and Difu Civil will be converted into a baby cancer hospital jitu kotha choli ase so etia moi apnalokor help lobo bisarisu prothom kotha to hol according to the government minister jitu amar advice dise minister sare teket koise je 25 tarikhor pra OPD patient OPD services should start from 25th of November. Perangke karjo alam aputhak alang lipen than paklarsi Difu Civil Hospital along ta kiswatu maphan selang bom chiputa ningjethu. Birta mailong akimi Superintendent than bang lapen okpran saikam a Joint Director karengrong pipi chetongdun. Sir population of je 25 tarikh November 2019 a notun medical college Difu jitu স্থাপন hoise তাতে OPD সার্ভিস আরম্ভ করা হ'ব আপোনালোকে এটো এই গোটেই ডিস্ট্ৰিক্টত একেবাৰে গাঁৱে গাঁৱে যদি খবৰটো আপোনালোক মিডিয়াৰ জৰিয়তে যদি খবৰটো পোৱাই দিয়ে মই খুব কৃতজ্ঞতা হ'ম আপোনালোকৰ থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ Sominder dangalong phaikuni ni phaing koresia ni World Television Day ani katalona long pacheton dunsi Difu Bharti LPG atumpen Kat News Channel along Humri dampen karchodam.
Di full omding road rong kimi towar kok plialong ki do bharti LPG ahin pen si im terona pen ari sangho tumkat news channel along humri damsi deputy chief editor assistant CEO kam staff reporter technical head lapen chenglok kat news along klebang pubang phiatuma phan karbia poho pen archo dam lapen him ke dok apor sitami alang lituma phan ning arong pen pajir tikang Johnny attack lo consumer ta na ke join dum ta wang ibong lo ini ni litum da ning klong pen ning arong na ni pusin ni litum ning matha sida nang litum channel kap channel long tum ni litum ke bang athike la hen do the kar bang long long electronic media bong ke kap channel ke aning kan pinang do lo pinang current affairs ko pieces suli bong sida ni litum ahut pen apor bitat pusita me YouTube channel long trupen sida me kar bang long alam de pu gali ang tanalam da ni litum pinang chini dong lo lasi pini world television day ani magi ni litum nang litum phan lo man la ka channel kiran a team tum hani litum ninga klong choro lo nang litum la son kar bang long long la son electronic media hin ban nang litum an ki pa plan dun thek phan a ko anam phan ni litum an so se nang litum ngi jumi pa don ang pasi ni litum hin pen ninga klong pen adom pi pon pon non malam so por phan birta moing ton pixna Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Dipu, 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591 or you can mail isanmotorsk@gmail.com. Huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563272 or 8638198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia Difu Road, 782482 Karbi Anglong, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Wang tha wang ik tha electronic ahormu nang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge along aprin LG, Samsung, Sony, Whirlpool, Haier, TV along aprin dolake LG, Samsung, BPL, Akai, washing machine aprin lake Samsung, LG, Haier, lapen ke tuthulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bokulia Electronic and Electrical Akulat Bokulia Main Market Karbi Anglong Assam.
Claret Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon. Lasi lason warsai kemi along ninghangatum ali chuan dunik tha. Warsai kemi laki chiklu jontro kophan kapamala seke piponji. Lasi apor panhok hip pinpen Claret Unisex Beauty Parlor along patibok damiknon rong parpi rong berot near Iron Bridge dipukar bianglong. Lasi lan sa sekachini le thojia phan laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Claret Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Claret Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongparbi, Rongbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID, and caste certificate. Dihina mobi putat birta along wangtulo. Singhason constituency ke parlo angkang Singhason anglong adung ke do lang beri ka thoyarat adum pinia ni anta thangnat ka chingthura saya mota kavya jok papidun hup ason sidunang bom lang pusi pherang ke arun lek thepen birta nang pale. Singhason a habar ka chingthura saya mo kavya jok rat adum chichakun AC phaikuni ni phai ingkoi raisia ni pen kilometer ingkoi ra pho an ajak kiding atawar rong troksia rat atum thur pak pen kachiling atawar kachipang thaya sai pangcheng ponlo. Si kachilang ahem kawe lo kacharli adim kawe lapen tawar kawe pensi akay padam nanglo lapen kisukiunia hudason si kilang ahem kachiwan sitami kai phoa check pen kachar chong pensi chipon nanglo pusi haladak arat ke doatum kat news apherang kyang no nang ningri dun rinti Singhason habar la Singhason anglong Karbi Anglong ang bong danong at thangklong adim pada Singhason constituency dak rongshoksia le arat do ladak la so inglong po along ladak alom ke do arat tum kisum mentuo kai pen ne nonanta sarkar pen akirap ka ve towar ka ve sega chelang hem ke ve log charli adim ka ve pen rong arat tu pak non towar ke salam la so long nilitum pherangke tum phanang hangsi nilitum hangki humri pen la nilitum la special report abang nilitum paklang ponip tum aprang benda melang litum isialang litum election hut nang than po de nang tum aphan nilitum aphan wut nang pe hainon nilitum la bangsa towar aphan nilitum nang claim bi bon nilitum akenang ji nilitum sona development nang pinon bu nilitum chang he la pe nilitum pupe je nilitum ka kenang sot towar nang bunai pinon towar nang selam pinon nilitum kiduk ke lagarat tame nilitum aneng samlo pusi nilitum ke lang litum aphan isi lam the chipidun non nilitum terdak Singhason constituency long IMC mate non ke em lo omor sing disola election judera phi mate haidera phi pen nang litum long nang chihumri phanwang lo ma nilitum along la bangso ka chihumri phan batai sita wang ve pinlang non anon pu sita me alang litum che than lo sita me non pu sita me alang litum wang vela tum phan kedam tang nilitum la November siklo sita me alang litum CM pen alang litum isi ka pathik dulo je nilitum rong arata me nilitum nengarong pik lo muthe CM alang li chichak lo je la bangso towar non nilitum la non pini nilitum ke pana towar alang di dak pen halang miglu an isi alang di Singhason kelang nam ye phan bu alang li isia program NC nilitum kiduk kila ka phan alang li nang pangrum si nilitum non la son dak November siklo tariging ko ason si nilitum pandlo seta mehala bangso alang li ko pila neng ka mathanone la an nilitum ke phoke pan anatwar ki chor khong seta me alang li la bangsa saideng pon pedel non pon wang pedel jeni tum la pu lang bring ma inglong po dai kluk kido tum in sarkar tame nahahon bomlo
office awan ni tum kar inai bang ke la lo tuwar hang bom lo itum tuwar mi sen nang ji pini tempu te mai pon thor ni pun tum hang bom lo wi sini tuwar bana sa be asi no ni tum kar inai bang ke school pulo molang ni pulo school pini medical camp pulo pe non tuwar ni tum social work camp non ke bang tuji January 20 tarik tum JCB bani idon pen suri sini tum tangka cirung si aso tangka klaim yosi aso ben tangka dorde bote sar iem sa omor sing tison chuni nang rap dun po sini tum rap pen chuni rilo tuan tan itu hansu ke san pen la so yo ni pen sini tum ke hala so pel the ke chu bom lang la pen hansu sai ti ki pen sini tum deng bom lang chu bom lang rara tum la pen hala so pel the ke na tum nang dun thor tam me harong anta ne tum hala so pel the bang jok a political a ke the ke ding suta ne tum rara pan nang ke lang ku bang pini pen anta che thek long le la 1999 nan kan pen an pining an nili ke do ke west karbiang long hamren sita nili ta la dak ke do dak pisu wen nili ladak ke thegon long 1989 nan kan ban sinili dak do pinian hala suhut pen non puan nili dak develop thegon de pin la la pen ke pine hem su ke ron puta theglong le hala suhut ron awelo non bang e tuki bang kar bi ron do kok lo ron do kok pa phi bang ka ang ton si munit awelo pu son si mane ha government central government along pali thurong apak sila tum wi thulo school anta uthai pon lap lo la pen ke ladak pine aprang development ke wang podan ta ha pon thula khat khoi ama non nang ladak pulin ke son ta we jat ta we yo la sa fi sa putung ko ana ne ke sung men sinon ladak kilometer pi ke bra phodo halong nit ta ladak singason ne tum lang bri ka thoi an hala sa an sinili tum ekeng ben ke wang nang si bhut yok dam nang na la su ke alang li tum joman de anu tin se ka chi chak ta kang do ni tum nang tum phan halong thok roi ke nang non na teng son lo pu ke pu et anu tin ai yam sa se ta men non an ta yo ni tum thek long lo ke nang nang tum thang ta we sa la sinili tum bang ke non chuning ri bang ke CM ta chuning ni tu hanang coba ya solo te mayo rap pe na phanang pulo je pining tuar pan pe pang yang cha nang JCB pe ma ko tong pi ap si ni tum ta halang brik yar phira long an ke wang si meeting nang doi pu sia lang li tum ning yelo amar ap si abeda tinian da la sonak thak la sini tu mang ke la kan kan bang ta do 20 November ang piklulo tang sini tum ke la han swa sai pe na pha kai ta tuar pan mang ke rat thak kai ta pan pon wel an nilitum rong trogarat nitum chingrum si nilitum pini sarpi sarpu aklim nilitum doan nitum si pangrum si la bangsa saideng ponlo la si pini sarkar pen ongdunga sarkar tum tani litum phanerab re pinlang lake nilitum pini nilitum aneng kipung ban si la bangsa kam deng ponlo nilitum kidu kisung jela sonelo nilitum along kisu kiu neta me nilitum ke lason se isi ka chipar phang lason ka char chong ben sinilitum kisu da chewan lo arong tins la meneng kan isi pen lason se ongdung arat nilitum kisu kisung nilitum doktor ka hilu pen jok hospital ka hilu pen jok nilitum kisu kisung dolo la pen dun thu nilitum dolang nilitum lason se school kiduna tum englong pen rong trogarat nilitum kidu kisung nilitum piniar ni anta nilitum tengen edasi mikri meglang pen sinitum dolang la si pini nilitum singhason arada tum aphan kacik than MP atum akithe MLA tum ongdung la tum la son se ongdung leader tum nilitum hana karbiang long ke pilong ri pu alang litum chethan si pini anta ongdung ami tingalong melang litum chethan lo sita me pini karbiang long ke nilitum lang bri ka thoi lason se ongdung hadang nitum labang sang long ari nitum komjai sinitum dolo sita me pini nilitum han sarkar mana kirap nilitum phan ni pipin la lapen ongdung halabang sang long phan man pipik lo kithe kiding atum lason se ha kang toy yang deng an sita melang litum chithan lo sita me piniar ni nilitum labang satu war nilitum phan nili pipin na la si pini nilitum la hello akithe kiding MP MLA lapen hating ri an MACCM ya phan ka chuning di bangke nilitum phan pini labangsa sai nilitum pini peklang pon nang kok lo thang ta we lo school ham se we lo thang ta we lo la hai so market pusi do kok lo no je than pali akon suang arlo tum phan me thang e chor e lok ba kodok we tum pha chi jung su me song ge la hello dak medical ka we yo ni pantani tum delivery ke su ka chi pon kisung thek ti ni tu la so delivery ke su ke chi pon non je than pali la pu kai phu pen rang pon sini tum ka cha song pon nang na dakan an ke jwan nang na kilometer ang ko ra pho da yo la anak ke sung ni tu la si ni tu bang ke yam tum hala chuning ri on telepon alo si yam hala chuning ri telepon alo pa si pining ban makane tum bang la tempo leng thor unang ji pu phan bang se ka bor isi tan la ni tum JCB patong populo
ตัวเราอาเทกิสุกิอุนกิชิปอนก็ชิวันแต่มีสูงลาสิเขาได้แต่ละส่วนเรากิสุกิอุนพอตั้งแต่ลิตุมพอดักนังจักรส่งพอดักเทมโปไอสเตนอันวันพออาหุดเป็นเกอาร์วีจังพอเทมโปตาปนนี้เด็ดตัดดูอาหุดเป็นเกดักเป็นดักก็การีกิวังกุนดีมันตาหุดเป็นเกกิจักรส่งพอนั่งเราแล้วเป็นละส่วนนักทักษิณดักเป็นกิสุชิปอนพอเขาดักชิลังน้ำพอยงสีเขาดักsi dam lot pustam ni litum det budi le chewani pustam ni nang char chong sikiwa nang lo la si le pana ki sung suni tum da ke pholo la si hodai ta ni litum ke towar bang ke mesen nang ji pojoni sarkar nang rap tami nang rap ri tami pusini tum hodai ta ning kan bang da la pusi safa bom la kan chipan bom lo la si halata ki dora da tum non Karbiang Long Autonomous Council long ki khibom Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang la pen Singhason constituency MSC mate EM Amar Singh Tiso tumapan Prabjin pen lang biri ka thoyara da tum apan kirap ke pajirji apan kachuning ri pado United Student Union of Karbiang Long asong atum Karbiang Long pen aron re akele koila ki porla pen ki pon kang hu kapakhang ji apan phaikuni ni phaing kore siani pinpo alo kapajir dama berta pherang ke rastam tok bi pen berta nang pale Kidam tanga ni pen koila ki pon pachimit me pin theklong si usuka asong atum pen nang chisong bom pang bom si pinile thota Karbiang Long Deputy Commissioner adideng pinpo alo ipak kapajiram thu pinpo alo along alang litum pen ki jongdun lake silonizan klurdung la pen lang mili ha war pen jopar ni ki pon lang dun chadi si ki khang dun ji apan ki jong pado la pen bang so sai ki claim atumapan nep nang ji pusi usuka song TDP amai phu bibison teron la pen chun bang jin tu hajir ka tum pinpo alo along jongdun Ada babeda bang kela pons kang ton pekla dumi thakmi kurang thu